Kickboks reprezentacija Srbije u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji zabeležila je sjajne rezultate na svetskom prvenstvu koje je održano u Italiji. Pod selektorskom palicom Srđana Radulovića oboreni su svi rekordi. Oborili smo, da kažem, sve rekorde i po broju osvojenih zlatnih medalja, 14 prvaka sveta. Delo je malo ovako nestvarno, ali istinito. Drugo, Srbija je bila najbolja u K1, najbolja u low kicku i najbolja u ringu. To je prvi put u istoriji, kažem, da smo najbolji u svim disciplinama i sa toliko zlatnih medalja. Osvojeno je čak 26 medalja, iako se mladi reprezentativci Srbije nisu nadmetali u svim disciplinama. Čak smo nastupili samo u dve discipline, low kick i K1, i to ne pun sastav, ali smo gledali da idemo s onim najboljim delom, znači nismo ciljali to da ima što više zlatnih medalja. Full kontakt čak nismo ni radili, ali smo, kažem, zbirno u dve discipline napravili veliki rezultat za broj medalja. Svoje predstavnike na ovom prestižnom takmičenju imao je i Kickboks klub Niš i svi su osvojili medalje. Onim najsjajnijim su se okitile Nada Krivačević i Janja Savić. Imala sam dve borbe. U polufinalu sam radila protiv protivnice iz Indije. Nju sam prekinula u drugoj rundi. Onda sam u polufinalu radila sa prošlogodišnjom evropskom prvakinjom iz Poljske. Nju sam pobedila odlukom sudije 2:1. I zadovoljna sam. Oba meča sam pobedila i bilo je super. Pa na svetskom prvenstvu bilo je izazovno i pre svega bilo je puno takmičara jako spremnih i jako dobrih zemalja. Ja sam imala 2 meča i osvojila sam sveukupni pehar i zlata. Zlato se očekivalo i od Ivana Krivačevića u low kicku do 57 kg. Moglo je dosta bolje, moglo sam da sam zlato, ali takva je bila situacija da sam izgubio finalu mojom greškom. Pobedio sam prvo kolo Azerbejdžanca, u finalu sam izgubio od Kazahstanca. Pa bilo je par njih koji su podbacili, kažem, Ivan Krivačević koji je osvojio srebrnu medalju, koji je izbacio najboljih borca u kategoriji u eliminacijama, da li se zadovoljio srebrnom medaljom. Malo i povreda noge, ali mislim da je mogao više u finalu, tako da je ostao na srebru, a po meni je bio jedan od favorita, čim izbacio najboljih. Do medalje je na svetskom prvenstvu stigla i Nikolina Stevanović, ona je u low kicku osvojila bronzu. Osvojila sam 3. mesto, u četvrtfinalu sam pobedila Uzbekistanku, u polufinalu sam izgubila od Grkinja, ali stvarno mečevi su bili odlični. Protivnici su bile jake i naravno Grkinja je osvojila zlatnu medalju. Nikolina Stevanović, mogu da kažem, pobeda protiv Kirgistanke u prvom kolu i sa Grkinjom vojstvo gotovo 2,5 runde. Onda imala jedno blago, da kažem, lakše brojanje i to je možda preokrenulo da je Grkinja prestigne i ostala na bronzove medalje. Svetsko prvenstvo u Italiji u svakom slučaju je donelo mnogo radosti za takmičare Kickboks kluba Niš, koji su imali izuzetnu sezonu. Bila sam ove godine prvak Srbije u svim disciplinama. Osvojila sam evropski kup, svetski kup u Budimpešti. Bila sam balkanska prvakinja, sad sam postala i svetska prvakinja i to su neki bolji rezultati za ove godine. Osvojio sam balkansko prvenstvo, svetski i evropski kup. Osvojio sam 3 državna prvenstva u low kicku, full kontaktu i K1 i državno prvenstvo u boksu. Osvojila sam sva državna prvenstva u kickboksu, low kick, K1 discipline, sada imamo u kick lightu državno prvenstvo. Očekujemo zlato. Rezultati u Lido di Jesulu stigli su kao šlag na torti za beričetnu godinu. Ovo je najjače takmičenje u toku godine i tim smo, da kažem, završili taj deo svetskih prvenstava. Ostaje, naravno, u Nišu Balkans Best Fighters koji će biti. Domaća takmičenja su gotova. Prvenstvo Srbije K1, low kick, full kontakt, to su završili sve na prvom mestu. Kickboks klub Niš, tako da je, da kažem, taj veći deo takmičenja gotov. Većina takmičenja jeste završena, ali za kickboksere Niša pripreme za narednu sezonu su već počele.